bersehat tubuh bapilon pada budengan sirah betadi sinar ramai siderakan tapi mekan sadan uji teka urangan malam kadang menjanjian rarai mata ai apa mas serta ayah salam kenebak dari anedahana lelaki baca yang cerdas kan kehai ayah bula belanja yang talan perle doa mangan ayah supaya Allah kelan gerida berpengerti butrang pikiran surah Al-Quran berjalan makna berpengerti butrang pikiran surah Al-Quran berjalan makna angin put lun pesan di tempoh manyak tulang mehawa lonjak menuntut utempat dia hajat lun betra lagi pesan Nabi ya Allah bersehat tubuh bapilon pada budengan sirah betadi sinar ramai siderakan tapi sabar mekan sadan uji teka urangan malam kadang menjanjian rarai mata ai apa mas serta ayah salam kenebak dari anedahana lelaki baca yang cerdas kan kehai ayah bula belanja yang talan perle doa mangan ayah supaya Allah kelan gerida berpengerti butrang pikiran surah Al-Quran berjalan makna berpengerti butrang pikiran surah Al-Quran berjalan makna